Za to uširate pločicu, u principu se može... Onda ćemo ga sad. Hoćete sad ga preparirati. Ne znam da li ga hoćete, nećete. Pa, bolje sad zato što će biti sad neko postrojavanje, pa onda za to malo... Gasparovića, nakon njegov govora, onda ćemo dati detaljne informacije. Hvala svima. Nije bitno ko će nas sve potpratiti, bitno je da znamo mi što radimo i kako to sve skupa izgleda. Podijelit ćemo ovaj objekt u 3 sektora. Sve stanice ćemo... Započni sa vježbom! Kreni! Pitali su nas koliko unesrećenih treba. Pitali smo koliko ih ima, kaže ostalo ih je 7. Daj svih 7. Mobilne ekipe carine, jer s obzirom da ovdje bilo... Danas smo na toj vježbi urbanog spašavanja gdje je scenarij da je došlo do kolapsa ove zgrade. Urušile su stepenice, pogotovo ova na istočnoj strani. Pristup gore, dakle gore su ostali ljudi zarobljeni, pristup na zgradu je tako da se slobodno popenju neko uz srušene stepenice, fiksira linije za dedanje, penjanje po špagi i ekipe se penju gore, postavljaju tirolku na istočnu stranu zgrade, spuštaju špagu i povezuje se tirolka na zapadni dio zgrade gdje čeka druga ekipa, dole se radi spuštanje. Okay. Još jedan dio scenarija koji dodatno komplicira da speolozi koji su dole u prizemlju i u podrumu našli nekakvu minski sumnjivu napravu. Policija traži evakuaciju cijelog zapadnog krila zgrade i kad se dobije ta informacija, naše ekipe moraju postaviti sidrišta i evakuirati se skroz iz zapadnog dijela zgrade i nakon što pirotehničari riješi opasnosti i iznesu taj predmet, oni se vraćaju nazad, penju po špagama i nastavljaju sa radom. U ruke. Glava malo ogreboti. Panika, malo... Novinari zainteresirani da za gospodinom spašavanja pa možemo vidjeti intervenciju MUP-a. Daj zvuci, da bi ja tad. I to sve ukopčavate, sve 3 alkice u žuti karabiner. Ajde, šta se napolasne. Moram ti razlijezati. Ako on mora izdurat s ovom rukom kada se selotepom zavezana, onda mu ja rešao. Špagu pa će nam on da kaže nutra da je ide. Hvala.
metru. Malo, samo još malo. Vidimo se. Drži ga. Zabliži se ili za... Teren isto protiv. Naših malih četvoronožnih spašavaca. Naših historičkih postrojbi grada Zagreba. Ali mislim, brzo ću to biti. Nikad ne došao. Nikad ne došao. Jesi okej? Ma ne, sve okej, nego... Pripadnici specijalističkih postrojbi, pozdrav domovini! Pozdrav! Pozivam naravno